Assalamualaikum sahabat-sahabat. Apa khabar semua? Okey, dikabarkan dekat Genting Highland tu selepas 6 petang, so dekat outdoor theme park tu dia buka secara percuma sahabat. So ada selected permainan yang kita boleh bayar just walk in lah. So apa kata kita pergi sana sahabat? Let's go! Okay guys, sekarang dah sampai dekat Awana Genting Cable Car. So kita naik cable car je daripada Awana ni, terus sampai dekat theme park tu. Cuaca pun agak menarik. Okay, semoga dipermudahkan, amin. Video kita orang tengah lapar ni. So sebelum masuk kita ingat kita nak makan tu. Tempat pun sejuk. Ni kari, ni laksa. Okay guys, kita try dulu. Bismillah. Okey, tadi main yang kapal terbang tu, saya nak termuntah pula saya rasa. So sekarang ni kita cuba ini pula. AI Sphere, mysterious alien artificial intelligence. Through analysis of this object and other capture technology from the alien invasion, equipped with the alien hybrid force field generator, which makes it virtually indestructible. And now, may I introduce to you the Center Set for Research and Development and your pilot for today's mission, Max. Hi, welcome to the ESD Research Center. Now, How they think and how they see the world. Hello Max, come in! Max, can you hear me? good news, recruits. Looks like you're taking the Wormhole Express after all. I'm transmitting coordinates to the Star Towers for our growing fleet here at the command center. Gila gepas Next gen Harry Fighter Prototype 2, fully armed and ready to come to our defense. Say hello to our squad leader, Wolfman. Don't worry, recruits. We got your back. We will rendezvous with our fighter escort topside. Thanks, Wolfman. We are ready for you to guide us through the wormhole generator. Let's go! Follow me. Whoa! Oh my god! Like this before.
kasih. Yang aerospace dia yang. Ha? Okay, ni dia punya harga tiket untuk korang masuk. Tadi kita orang nak naik yang tu, Global Defender tu. Okay, not bad, tapi tak boleh bawa video. So kita pergi yang lagi satu ni. Guys, kalau korang datang kat Genting ni kan, korang jangan lupa try Independence Day. Memang real gila. Gempak lah. 5 star. Saya kuat-kuat, saya nak patung. Balin dulu je. Jangan belagak. Allah. Hai. Oh. Yes. Benefit dia bang, semua boleh pakai kan? Yes, so free makan bagi dekat ni. Bagi Kalau dekat. makan apa agama dalam. Uyo, warna patung. Yang set.